Chibay vek ule voin nun kong roi tuatan pathian thu thlaraw lam training part 7 kan ngai thadona he thu hi thlaraw lam training ti mingpuwa kan thu puizir nun ber ani to dona lalpanin kanin pol na atan uluk takin kan lo ngai thadonia tukin thu kher hi chu apoi mo le dona thlaraw lam training akharna na po du thu sam ni in kan ria a uluk takin kan lo ngai thale donia amasa in chronicles pakhat na bung sum ni le pakhat chang som pakhat thu hi lo ngai thla ila chuti chuan gada chu davida hne na akala hne na lalpan heti hianati a enge idu thang ro lalpan athu mal som ro se amen. Origin Adam and Tiesa Christian theologian le scholar masa te zinga mi ancient philosophy le Hellenistic philosophy a mithiam takhanin achia le acha than thei na hi kan thuani e ti in a lo zir tir thina tun lai thleng hian philosophy subject a phei chuan he du than na le du na uil hi soiho lo tak subjective discourse poimo tak ala ni rengani mihring te hi ni tin du than na roma kan om thina kan eile in turte kan thil ti turte kan du zong hi du than na in atuam chuak veka kan ei turte kan in turte kan ti turte hi kan ti lo turte nen lam hian keima ni atang hian kan thlang thina ni chuwangin jik zala rakhan du thlang turin zalen na chu inei tak mewalom ma se voina du than na isiam hian naktu ka ini turte inei turte i tho turte i khen chin turte a hril don ani alo tirenga ni kan ma hian khem na chitin renga om thina zule ru hlote sumle paite rospar ang maya nal le mel tha taksa pian nal na te hlok na dik chi lote dik vak lava hausak na kongte thil tam tak kan konga hian a om thin chuta tak chuan khem na chu i tomin eng angin na sa thin ma se kan du than na hi tu man min ruk sak thei chuang lo kum sa khazakwa sum ko pa ko khan mi panga in zoom in lui tir ve chin rim tum khanin na sa takin min bo rona ma se min in lui tir theimi lovani ka o ma an le iringota zurim ero kanama sa bon nen na sa takin ka in buala achan chu ka du than na kha ka pek zet lo chuan min chu theilo vena hian kan nun dan mek hi kan du than ani tlatani nimin pia tu ka kan devotion a khan zuk le muam chung chang kan zir hawa ngei har kan ti thu te komena te po kalo mu a adik khop mai a harani aboya tan to chuan a ulsam lo ngei har kan ti thu kan soi nuala kapom pui em chiwani du than hi thil olsam ani lo re ngani ti po tukina hian ka han soi tel du a pathian thu kan sirta ka khan lalpan gada kha davida hena atira du than tur chi thum hetiang hian a hrilani apakhat na chuan kum thum tram tlak nge adua apani na chuan kum thum an mel mate ne a ra bia om nge an dua apathum na chuan ni thum chung hri tuar du than tur olsam avan nilo em tiru ma se lalpan enge idu thangro ti khan a hretir tlatani chu he du than na kong hi thlaraw lam training poimo lutuk ani a khovel thar kanti van thar tia bible ina soi jerusalem tharalu tur hian hele hi in bot sai na mun kan nei chunani a he khovela kan in bot sai man lo chuan mun danga in bot sai na kan nei to don lo august ni som panga independence day ya paret turten august ni som palia khel muala lam an en china an lo zir to de atak ang tura en chin na rehearsal an nei thina anti diklo te anin siam tha a anti sul nok noka anin siam tha thinang hian he hring nuna hian du kan thlang sul nok noka
kopui kan thlang suala Krista ain zu le rui lo nom chen na te kan thlang suala diklo taka hausak na te kan thlang suala rin ain rin lo te kan thlang suala kan ti sual nok nok thina ni ama ero chu kan van nei em ani ko ran nai ain hlat te hi kan thlang sual thina ma se kan ti dik tok lo te in siam that na hun vo in kan la nei ni du thana thazok siam le na hun rim chang lalpan min pe a kan va van nei em lalpa ro pui ro se vo in chau thir su vo in a idu thana hian inak tuk a hil tlata he thara lam training hi khongai takin longai thu tak ramang che lalpa mingin mangai na in kan han puang le top mai ani e khiat lo wanga thil kan lo ti sual to te khereng chunga aril runom na bo khopa thil kan lo ti sual to te a om rengani ama ero chu chung zong zong kalsan tur chuan vo ina hian du thlan na dik kan siam thei ani chuwang chuan kan lo ti sual to chung po a kan ti non fo chuan du thlan na ani ti in Paul Coel ho khan alo suya adik em ani voina hian zuwa thalo ti te daksa thalo ti te mei chet mi patna man kholo a thalo ti te diklo taka thil hlok na le thil thalo kan chiam thin te hi a thalo ti hre chunga kan ti luani chuan chu du than na ani to ani chu kan du than na chuan a top thlengin kan nun hi min hroi don chu wangin vo in he tharalam zirlai poimo em apasari na ani ang hian lalpan gada kaltlanga davida hena a enge idu thangro atiang hian kandu fing takin pathian hriat na nen thiang takin kan chile hriat na tang hian thangila decision puitlingin kan siam to chuan chu a ngong po a hri om dewa mo kan re thei pha emo kan nom sakna kan chana ni emo chu kan in humangai a chan chu lali suan mi tu po in keima awanga anuna chan chu na humang amairo chu annun hum him anom na athalel zokani chuan acha nanga tiang khan chumi du thanna ruama chuan vena hen kan ding le theu ti hria ila fing tak fim tak rem hre tak pathian hriat na nen du thanna thiangin lalpa lam I hoi zel te ang lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa chung nung bermin mangai tu tukina hian thu pui poimo takmai Tharalam training part 7 atop na atana lalpa kan lo zir ho le ta emi te hi fia na mun ranga min din tir thina lalpa itan enge kan din mun ti hriat nan hian kan ma fia na I hung fo thin vena hian khovel chuan amoi na te atui na te ahlim om na te ahlok na lomngot min thlir tir thina chuwang chuan lalpa kan mi thi ti delin om fo thina du thana diklo kan wa chu pui thin ani nima silamo sia chuan mu thei lawa chu mo wangin farwa fanua fapa ni a leiro puina nei ai chuan imi te ne na ti du da tur chu chatuan thirin a than om zok ti a hriat awangin I mingare thei le a khovela hian mi khual anga harsha taka wa alo thangam ang khan vena hian lalpa kan chatuan mun tur thireng chunga thutluk na fing tak le fel tak du thana thiang tak kan siam theinan kan zain min tran puyang che min chandam tu kan lalpa Iso Krista mingin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nilen nuam le vekule